أنا بقى كم فكرة ماشي السيء ولا أنا لو هاي ما ودي ورد دي وأصعد وولي ويلبا أي دبك داين برجعت دبكي للدين أو أقلان ودي إلى هي جنة لا يهتور هذه قبر الله لا هو سعيد قرابة hoose iyo qaraabadii guud iyo kulligaa reer mandhar aan sabarna imaan ilaahay hasiiyo ragdu waa dhacday laakiin maxaa la sameeyey waa waxaan inaan ku fadhino way aan ka heli doono insha allah hadda safartan waxaa waa tacsiya waan dayaalay inaan ka soo gaarno laakiin meejarkii uga codsiga keenay saakaas ka soo baxay Mombasa هو من وجهه كسر وجهه كذا وديانات كسر هذا لكن من نقول إنه هذا هو الذي كسر كلام هنا اللي تمام ساعة ما كل تمام ساعة شيء ما نعمل ثابت perkara mengalir saya kalau telepon dari asal dari salam iman merkaz insyaallah wakam ya rata sehingga ki orang kan fi'li sota ta'aruf kan kita selain program ini dulu tantam bana wa ina kan abu mulai aku haram markas tiba wa yaran Nairobi itu halaan dan kerana resisten amma kan Kenya kalawang media mandala mahakil wa anu shay'in wa wain aw kan majid orang yang sekarang majid dulu iska islam majid lagi dan malik asal ini maka mereka orang tu motor baik bipidi motor kan share lain dengan aja. Saat ini orang share berbeda. Memang kalau security itu bisa kalau telepon iso tren, wahai yang sekarang wakil WhatsApp, kita harus berdiskusi. Sekarang hanya dua radio aja. Maknanya nawar faham satu sekarang kita dua aja. Itu alis tangkap pada dimana. Mereka ni wahai dia lagi. هذا حكم يوم هذا الصبر انت نورا بدل مير كلامنا مجد بين واي كل اسبوع سنه مجد الى يوم نعمل النسيين واصحابي ومالك وان انا كنت بانتقي وكاونتي بالسوق كاونتي بالسوق ادريسر program पे जो है बीएम से लेकर अस्पताल से लेकर जदीद का से लेकर in mashruucan maalin kastaba dhibkan dhacay waa mashruucyadu lahaa marka insha allah wararkan sidii ballaaran ka heli doonaa laakiin waxaan leeyahay arrintan hal la xakameeyo waa la socnaa laba dhinacaad inuu laisdiiwaaninayaayo dhalinyarada ay isku leeyanaan waa lumaan nimankii taligaas lama yaqaanaan marka arrintaas ha laga hortago ha la joojiyo anu waxaan u imaanay tacsiyad yalaan keenay